Ravnokar smo ugotovili, da je na Vinitelju več Štajercev kot Vipavcev. Ja, rebula je To je briška avtohtona sorta. sveža, Zapeljiva, Z Brežin. tradicija, elegantna. Lahko iz nje naredimo čudovito vino. Nepozabna. Rebula je moje življenje. teran je kras Slovensko avtohtono vino. Svetovna posebnost. in samo na krasu. Razigrana, sveža, mineralna. Tastingi Slovenije so zdaj že tradicionalni na Vinitelji v sklopu našega programa Tasting Express. Zelo smo zadovoljni, da imamo to sodelovanje z revijo Vino in vsako leto se trudimo, da pokažemo vedno nekaj novega. Grazie per l'invitazione oggi. Per me è un'esperienza mi è piaciuta, è piaciuto degustare i vini qui perché sono un po' similari come i vini del Collio orientali, ma sono un cliente della Germania e lavoro tanto con vini italiani. Il problema è qualità abbastanza la stessa, ma clienti in Germania preferiscono il vino dell'Italia perché sulle bottiglie è scritto italiano e sulle bottiglie della Slovenia qualcosa non capisco. It was very interesting to me because usually when I taste Slovenian wines, I'm more into local grapes. I'm like Malvasia, Rebula, Tokai or Jacota, whatever you want to read it, and of course Sauvignon. It's also a very interesting one, but I knew it less than other grapes, and here there were many different parts of Slovenia, so different terroirs and different styles, more like French or more like New Zealand style or more original style, and it was a very nice tasting. I learned a lot by comparing different styles, different kind of Sauvignon Blanc. And yeah, I liked it a lot. It was a very nice event. Ja, degustacija, ne? Sauvignon Blanc. Lahko bi naredil zgodbo zelo tehnično, lahko bi jo naredil zelo konvencionalno, ampak sem si rekel, naredimo enkrat drugače ali vsaj poskusimo narediti zgodbo o slovenskih vinih, vsaj delno skozi estetiko. Temu so služili citati in pravzaprav je odziv bil dober. Ko bomo pa to 100-krat ponovili, bo pa morda že prišlo v navado.